non nih gitu do buka situ dan Assam Gramin Vikas Bank pun so ATM pektir itu untuk buka bang lagi non dam puat luan dah kan yo ATM mesin ke dah ke dam pun ke dah ke bang ya dah kan lo alternatif PNB ATM lah non kita arlong ni Allah dah ke PNB ATM lah nah kena card lah generation ko pin ka da pin generation ko lai ATM card jok pun ke sedang tha nói là cái job của kia đã kho năng của họ luôn rồi nó kho này luôn kia non thành alo bete tak trong kho năng của rồi rồi tak English bang select ang po non English lang ber la pen tak bang kia rồi mobile banking registration apen generate pin andak generate pin ang ber ko ha dan generate pin ber bete ber ang ko ওটিপি জেনারেশন থাকে এটা ওটিপি ভ্যালিডেশন থাকে অপশন তো নাই কি হয় ব্যাংকিং অপশন non này yo là pin bang generation tang ala pen harap puke ATM mesin nak lolo puke nana tangan lo sana ni dam puke tapi nak bang ke SBI de tak yo kata ATM mesin dulu ada kata buka lah nana itu ke dah boyar dong mamat lah nana itu ke nana dam puke dan hola ne pait lagi mana dam pun kira sih dalam top ini video pandai lah buka prek tong sana